Нюрбатагы государственный драматический театр быйыл бегон бехис сезонун куяр ситимигер онлайн арыйды. Пандемия кемигер изоляция голорон аспыт сыллары анарын көрөбүн. Бирги үлеләбит алтыспыт доғотторбун табарыстарбын санан келебин. Бүгін мен дереңни гытыктыр, истиңник саныр, Нюрба театрын бастыкы директорин Сақа сысыр үтөлі ағартыға Александр Алексеевич Габышев туғынан ақтанағықпын бағарабын. Александр Алексеевич Габышев 1900 сүрбет үйет сыллаққа ымайын сүрбекке күнігер, қомыстақ нәхилегер өйә бүлі ұлуғығар кыанар декергенге төрөбіті. Ағалара кулақтағын аймалғанын сағана Уолаттарын фамилияларын, инелерин фамилиятыгар уларыттаран баран, Нюрбул уғығар куачайғы олорор, инелерин ағатыгар, әхәлерігер көріп біте. Жона аттырларынан хурка, өліксен. Нюрбор ойуының араңастақ нәхилегер, сәтті қыластақ, осколаны, сетихилияқтық бүтерен баран, бұрығыңы чырабы қолкуаска бірге жегді сырыттағаны, театр артистара угуяннар 1942 сыл 6 йыгар Нюрбатагы 2 государственный колхозный театрга практикан артыгынан кийбите. Онна 1949 сылга дылы артыгынан үлеләбите. Онтан ылы кини олого искусствоға намыта. 1949 сыл 6 тыттан Жокускайдағы музыкально-драматический театрга үлели сылжан. 1905 сыллаққа Москватағы Михаил Семенович Шепкин атынан театральный училищеға Сақа бастакы студиятыгар кирен үйрене барар. Үйрағын қойыту 1962 сыллаққа бүтерер. 1905 түйет сылттан 1906 сылға дері Саха государственный музыкально-драматический театрга главный администраторынан. Онтон 3 сыл артығынан, онтон Жокускайдағы концертный эстрадный бюро директоринен үлелер. Биһиге Москватағы Шепкин атынан театральный училищені бүтерен 2 Сақа студиятын 16 ытчата аяр тутар бағалақ, көк Нюрбаға саңа театра хары борокуатунан аядынан келбіппет. Директоринен Александр Алексеевич Габышев анаммыт ете. Александр Алексеевич Москваға дипломын ылы келе хырыттағына көрбіп боламмыт билер етебет. Театр териллитигер туақта базата суақ серге келен әлбәқ ұстықтары көрсі біте. Манна кені бәйетін салаятчы бұғытынан сатабыллағын, жону күтті түргенні көйдіхөрін, тылын ылыннарарын, тұрурымыт соруғыд сетихерін көрдір біте. Бары үләхіттерін түмет ардан кемді туары тұран қалбаққа, түйіннері күннері үлелән, бігені күтті Москваттан келбіт педагогтар бұд, дипломны спектактер бітен бәлемнән, 1916 сыл атырчағы януан ағыз күнігер Михаил Шолохов териллибік кіріс спектагінен Нюрбатағы государственный көһө сылжар драматический театр бастакы бұғын аспып бұд. Көһө сылжар ден аттақ театр боламыд әлбәқті гостроллур еті бит. Бастакы гостролға барар бұтығар соғыруттан хаңа өренен кәлбіт жон ичигес таңаспытта хуағаты. Директор бит кирзебе саппықы телегрейка тылахан, милиселерден баранка болан таңыннартабыта. Кыхын қатынка тулу бертеләбіті. Икке тәстәғ опсай жебет тутулдан ақсынны саңатыгар кейбіппіт. Онна ме барбытыгар остуол, икки устуол, трильяж серкеле бертелән, ыл болар олық бұтын терейбіті.
Ол курдук барыбытыгар көһамнылаак болгомтулаак ате. Хассер дүүле битигер келер битигер тугын яктаакпыт, ханна бар яктаакпыт, барыта орун оннугар былааннанан белем булдыра. Александр Алексеевич ухун уннуктаак аяммы терейин теңүллестен, жахаллаактык терейен бэйте салаян илжахылжара. Бэл тахагахын алжаммат гына бэйте саахылаан уурарын астынара. Аяннан иһэн араас көрүжүөс кепсээннери кепсээн күллер тиире. Александр Алексеевич үлелир кемигер республика сахатыыллаак оройуаннарын барытын кыра агаяк нэхиленнелэак ухук тыаларын кабан гостролдурбут. Нюрба театрын сыанатыгар саха драматургията, нучча классиката, омук классиката, онна догортуун оруаттар драматургиялары турбуттара. Илшат Юмагулов неркестен номогунан турбут испектак СССР норуаттарын драматургияларын 2 фестивалыгар кыттан бастакы местенилбута. 1911 сыллаакка 5 сыллаак үлебит түмүгүнен Нюрба театры Саха комсомолун премиятын лауреаты болар ческе тиксибите. Александр Алексеевич арты сүрәктәк болан нада боллаган спектакльлерге ооднура. Ол курдук сорун омоллаан аялыгар тоң, падея бедер гвардиятыгар немес офицере, сорун омоллаан күн көре ениннини Лабингула, Иван Алексеев бүлү кайылагар Дмитрий Мелихов, Михаил Шолохов терилибик кырыгыгар Половцев, Николай Якутскай караңа түйүнүгер Березкин урядник, Илшат Юмагулов неркехигер Мазар бий оролларын толорбута. Бөдөң хадаң толу көрүңнәк, сөң куаластаак болан көрөтчү карагар тута бырагылдара, болкомтотун тардары. Александр Алексеевич керкене Екатерина Гаврилевна. Бары таптан түйөте кате ден аттырбыт. Театрга парикмахерской сыйық себедіссейе. Сытыры хымнагас колко, эягас майкылаак, намын кихете. Киноң орбут париктара, бытыктара, уран элитинен өрбүт баттактара, билигин да туттулла хыджаллар. Үлетигер олус беринилэк, спектакль болуун иннине 2 час иннигер келен париктарын белемнире. 2 колкоғынай театрга дәрәддаған артыскалы хылжыбыт. Нюрба театрыгарда өрүүннен массовай хыаналарга кыттара. Ригатағы киностудия устубут утро долгого дня кинеға хуллубыта. Габышаптар жоғым маны ыржытымсақ, дәлі ястақ, өйләк, сақа жоғым маны ыл әтілер. 2 ол, 1 кыз оғылаға тілер. Александр Алексеевич коллективын кытта мэлжи бирге сылжар. Үрүтүн көтүүтүн сыннялаңын олу сүчүгейдиктери ерети. Умнуллуба тыгыактар быт, премьералар быт, брахынниктар быт. Сайын барыбытын автобуһунан отонното теллейтете сөтүөлете илжере. Москвага командировкага эбетер соғыру отпускаларыгар сыннана бардақтарына барыбытыгар суол кехие қалалары. Кыргыттарга киерге, литарга, былачетыгар тие. Олаттарга ол бу сувенир, өрүү бөға болар жыбыт. Олу сылыннарылақ тыллақ, үтіе майгылақ, сатабыллақ салаятчы эте Александр Алексеевич. 1914 сыллаққа Александр Алексеевичі Жокускайга, Платон Алексеевич Оюнускай атынан Саха государственный театрыгар ылбыттарыгар Нюрба театры тулаяқ сыйбыт курдук болбыта. Директор бүтін олус суақта бұппыт. Жокускайга долорон Нюрба театрын үлетін биле көрі өйі көмөліға сылжыбыта. Коракка кәлләк бітіне қаян дағанын ыран, диетигер сыртыннарын, ире қора кәпсетерін астынары.
Тыһынча 912 сыллааққа Александр Алексеевич Габышевка сақа сысыр театральный искусствотын сайдыытыгар сүдү кылаатын иһин, сақа сысыр үтүөлээх артыыһын бочуоттааҕаата иҥэриллибитэ. Владимир Ильич Ленин сүүс сааһыгар тахсыбыт үлэҕэ килбиэнин иһин мэтээлинэн РСФСР Верховный Советын грамотатынан наҕараадыламмыта. Ытык киһибит, аҕа табаарыспыт Александр Алексеевич Габышев, онна кини кэргэнэ Екатерина Гаврилевна Григорьева туһунан үтүө өйдөбүл мактал санаа билигин да сүрэхпитигэр сөҥөн сылдьар.